Mrongodzani uangalizi mlungu ya matangazo ya ORTC rehema na amani na zimedeleni mahala nyonsi mji para wa makatiano. Zinode zilera kawaida za ubani taarifa habari ya truha daraja ya mwali na zinode zimada za ipanga. Shababi ala wa harma insi ya shini ngejipara wa makatiano hunu mwali na wai ande na utrianziani mitwala wa hauta asahilishe ima shababi wa ishisiwa harma iluha ya shishinwa. Baisha ni wakazi wa umuji wa nyimashiwa watri ya izinkabwa mbunzi ili uende saa 2 iswarafa ya masaha ya umuji wao ama makatiano ngwanshiu harma udziro maelezo harma taarifa habarini. Assalamu alaikum. Mitwala ya usoma luha ya shishinua ngiafanyisha hao hunu mwali umuhimu de usaidi ya mashababi ya ishisiwa waelewe amwesa wajue ulagwa iluha ya shishinua ndongo njema ijo sahilisha wa watahao wafanye misomo yao ya uju harma insiashin. Halda Hamid na Charma Medelami. Usomesa iluha ya shishinua harma ishisua shamwali ino azma ya rengwa na shababi mrumshe ajulhanao hali dzina lalu ikao alio na mahashiri na mitano. Ino namna ya utaha usaidia ima shababi wa mwali washinde waelewe iluha ya shishinua hawakati ikao wengine mwao waokawajita hata za harufu za iluha ino na iyo luha ikao irongolo hanguvu harma dunia kamili. Ulawana na wao ikao wapari ya faida msomo uno inondrongo njema julao haivo ikao watojua wa hadisi na imashinua na ikade huno Komor au de uhovonzi. Kurus norisfanya uno ngezi muhimu na wasi parce que store permette ne kande tar paran mashinua parin babo sojora hadisi na babo. Je crois que kurus no ngezi bénéfique na wasi so shinda nimbeni par exemple ne kam tsondongo dzem mwa biemba na comment ça va nsurongwa ni hauma abo ça veut dire comment ça va. Après ne kangeta répondre genre marwa mamson répondre nsurongwa wo hen how abo je dimba na jouer bien. Iluha ya shishinua iyo nziro harma baadhi ya wandu ama harma upande wao wanazioni wafikiri yao ande wafanye misomo yao harma intiashin ngei muhimu wa isome bewa jao na imabahazaz deu jua ya uka iluha irongolo hanguvu harma dunia de ishingereza nena ishishinua. Nge muhimu iwahuzaji wa jao wandi wafanye mitwala yano ili wajue wasahilishe izahazi zao wakati wajojipara harma insiashin. Ngerendelea na taarifa habari ya true iwanazioni wajunda na udunga imisomo yao ya uju harma izi universite za Komor umahauno ngwa handisao ujuanziha huno malide harma ili jumbala misomo la fumboni de wanazioni wajitekeleza ile ujuanziha imudiru wa universite huno mali Ali Mohamed Mbaye ngehiro wanazioni wajitekeleze hao haraka narende na mdunga. Duka kaisi muhimu ya kwa mru manaye hatanda somi ngazija hatanda somi nzuani amba mpaka mbinge ambele ngazija nzuana basano wanadafanya preinscription be zi département pièces existant harma Université des Comores mwana shona tujua sur place huna fanya preinscription harma département hao namna narongoa revelehe zi dossier zi traitewe mra informeo amba orengo harma département ivozo le remda lao information avili na kama tano wafanya zi preinscription wabna formation ikawa bazo formation professionnalisante ikawa bazo mru kangia paka mrafanya concours formation hizo na kama tano wafanya preinscription zi présélection zifanywa mru atofanya concours na kange taha tujafanya concours huno sur place huno Mali waro corriger les rayo resultats zaitola nge bozi mna lawe andi anafanya formation ukika ndi mna tahao beka isina mana ya uka mna déplacer mana na wakati urde unurliu mna déplacer ani ngazija bangala fanya prescription au mna déplacer ani ngazija ngenda fanya examen ikawa ba examen tuifanya mwali hunu avec les mêmes épreuves les mêmes correcteurs et bozi anadaso no hatahao. Information nyingine muhimu hamuzi ya harmai faza prescription as concours wala beki département kaisi huno Mali harmazi formation professionnalisante be concours efanywa wasibela skopi zile skorjewa izo formation kasi Mali formation zile Mali wasu skorje huno Mali ra mahajana
wanwa corriger os formation no Mali redelibero no Mali manashona rengwa akantitahi yotanda somenga zija zahe copies di corriger wa moroni a delibero wa moroni anda dugu formation après. Donc hizo namna za ukawa wasahilishe wanazioni wasahilishe maparents na umuhimu na mshuku ya wanafanya prescription harma si wanangine. Donc maparents na wakenzi wafikiri hizo opportunity mdalo lazima mdalo nazo ivoze lerai amti manaye harma formation mdasenda salti manashoni anadaso mno kanashinda some au anadaso mno ikaomba kaso na namna ya ushinda ajajili maisha hii mesu. Karislawa harma imada ingia harma msomo hafla yotakabadisha mabambu iwanazioni wafuzu harma mtihani wa bakaloria umahauno ifanyishi ha infomobili ino harma ilibangwe lambate harma ilibavu la Mombasa ino namna ya utaha watinieshi mewa wajao ili wajue wadunge misomo yao hanamna ya lazimu. Zari Ahmed Kasim na Bakar Kasim haitra wakahadhir. Jioni wa parabaki harumwa mujuambate wande na ufanywa hafla ya maferesho ya tuluanziani na ishama sha maendeleo sonisha mujuno. Hutuba nyingi zende na utekelezo harumwa hafla ino. Miongoni mwazo de hutuba ya waziri mzamani BBC Kasim ikawa fereshia iwanazioni wa umahauno wakufanya mtihani wa bakaloria ulawana na jitihadi wazifanya. Na wai kalisha usindindria hanguvu ya uka itwamaya ya umujuambate ninaishisi wa Shamwali ikenti julao. Haujimlifu wa wanazioni wano wa 30 na waili wa parabaki mahauno ikao umoja mrumshe ande na uparamasyon bien. Ino diatongesa wanda na wahishimu hawawa stishihada za walazimu ilu waenge za jitihadi. Organize mba ibidi rifanye ndongo ino, ndongo irifanye na mna ino upare wananyatu watiti wa walora maziloko lititi waone mba ndongo ino nge njema amji nrininde likoli nasome pare njeni ifanywe ndongo zino. Alhamdulillah yonge unesondo njema maana dairi yo itujua hivyo wanatawanyatu ukawa titu walio nsini wajao watujua waone kanendo njema wakina wakuraji wakina force yakamba ibido majao ni pare stadile ne ni pare shoshina jao. Hafla inoti mara ya handai fanywa harmo mujuamba seuno ilu banguvu iwanazioni wa parabaki washindi waengeze jitihadi harmo msomo wao wa uju be wajao na wekao do wajao. Na uyesheleza wajao ya uka wanazioni 60 do para ICZM 37 do para mtihani wa BBC harmo mjuamba seuno mahauno. Rongo ikao ya jibia zaidi wazadi wa iwana nena imafundi yao. Haungia harmo mvangina kausifana na uno izihazi za ishama maendeleo sonisha umuji wa nyimashiwa harmo ya ilijera la mlejele iziregi ya nyuma vanorizrongo wao hawakatikao kawaspara shombo wala mahala mahususu waulata imasaha nowikao ngiatambali sababisha usomahani masayano ngiatambali yao harmo umuji uno. Halda Hamid na Muni Bwamir wafanya utazabari. Utaho mujwanyi mashiwa uke harma urahafu, iyo dembwana ya ishamasha maendeleo usoni shanyimashiwa. Shama ikao, shishulahanao na iswara faya imasaha amma, haibo ikao istambu za karburan kazislawa harma ishisiwa Shamwali, izahazi za orenga imasaha ziregi ya nyuma, haibo ikao, ngeshtashia ushombo shau ya vahiza. Ndongo itiao uziro, ujimlifu wa ishisiwa Shamwali, haukosefwa karburan, nena pahano baula ta imasaha harma imiji ya baki. Para carburant yo paka mdu anem visita mwashona ipara kula mdu ngesahau ipara kesi nyangu masange jo tren ngo jo hono deshe zatu hono zo deshe kamba zo degrader ha rapidement si deshe za collecter mamrazen staz kunyengi ngere seye obe wakati ngere jwar para na tabu babi ha huseme carburant itawa dal pare umsanda wa serikali pare misanda ya commune pare sama msanda wa umuji wo wandu hime warsaidie na kwa kila arutunda hawata arutunda ngerna tamu ndini ilo shindo aruhombi se shinde revacue masahayano maana ino ndongiacho onsi wala ubesha ni shamasha maendeleo son shanyimashiwa ngwafanya uhazi bumoja na ibarnama jidoma bewajao na wandu wangina ufanye iswarafa ya imasaha irendi hambwa na nziru. Ulawana na umuji wa wala iswarafa ya imasaha ibaki mbwana ndibwavu iendelewa mbio aini usiku hazizifanywa na wakazi wa umuji uno ilewana na umtambalio wa imasaha harma umuji wao. Swara Antibura Madina chan Mohamed Elamin.
Iwakazi wa mji wa Wala hausaidizi wa imazama ya miji. Watu ya barnamaji ntiani ya utoa imasaha harumwa mji wao. Na zihazi zao zinozofanyishiha. Hasibabu ya motobeni na wao renga imasaha ainu siku masubuhi. Ileo ya veleha harumwa vahano baulata imasaha watolwa na mji unu. Wala baishani zihazi zao zinozo na tambu harumwa wakati wakosefu ya karibura ama wao kawalishi zihazi zao zino. Azi alhamdulillah rabbil alamin ngezindaondo be ngirna jitihadi be mjomba azi urafu sinyangu maana so tude utarabuzi karibirata ujoiti hata ndola tema saa kaisi ngonyangu wao ngesufre uswafi mbaje wenza nikanga na kalteza ukamba jusi dar saidiwe e parondo arsaidi nungehanda rabuzi hata mutugaru karsina ule mutugaru wangu wasinda uzima wesa yor jashniri rtsai sansirtia ndir latsai imasaha ni girna rato zarazenga malahoni wasfanya ambanetu mujwa tukema uskiar mansama Lisuala la iswarafa imasaha hunu mwali ngelazimishiwa wekembwa na nibavu usoni mwe madhamana ile utahabarikisha shisiwa shamwali ya ukashi no shisiwa shamatembezi ile utahawaswili harumwa zindongo zino ukabahano mahususu baulata imasaha bewa jau na inamna ya bududa nge muhimu ile utahihifadhi ya iswiha ya iwa mwali haujimlifu wao. Haukaza kifu taarifa habari ya tru ulawana na mabadili ho ya hawa yaliyo harmwa insi izimfi mwenye kazi sparuhana hanamna lazimu harmwa bazari ya fumboni sawa na harmwa mikabala ikao izimfi zidongo hudzwa mwambavi ujua umpara ngehudzwa hauhali nwekao kaisisahilisha iwakazi ne na iwalozi hususwani. Imakatiano hunu mwali zihazi za ulozi ziregia nyuma. Harumwe bazari ya mjuaezi wa fumboni. Imapicha nge azuni sawa na harumwe mikabala zimfis dongo hudzwa hunu mwali. Kabusi atashindushala baharini shparihanwao. Zinopia hasibabu ya mabadiliho ya ihawa hususwani de upepo mziro ikao warema imasiwa ya komori zisuku za miso zino. Ulawana na wahudzaji wa mfi harumwe bazari ya mjuaezi wa fumboni. Umuheo thamani wa iznahau za shireo wakati zjoparihanwa nge wajibu. Sideli gashi lotu apre vuka na upepo tena. Vuka upepo na uka mziro ufanya suku leo siku ya 7. Dema vama na wandinu wajuemba ino mlozi wambeli gashi. Ujue ripare shireo mana na kaka wamba mlozi gashi. Na mnaika omba atuparande baharini wawaskarna upara wabode wao wenyewe ligashi da lazimu wabe wajue baino mlozi wambe ligashi bengu wabao maranya walozi kawasil para waenda hao ngwaluza 2000 wabo kula hindu shahe ya bano leo mana shahe ya debo ikomba wandu washito wao do shahe zao lotongeza utashedza rangu umheyo wa ibe ya karbura imaranya haujimlifu wao waishi uziro wa ihatu ya tolwa na imadhamana ulawana na maisha ya wali ya remao inti baadhi ya wandu wa bahara imihono wake nti maurde walozi kao kawasina hazi zangina za ufanya. De harmwe nukto ino nda na ukamilisha taarifa habari ya tru ama kabla ya mlahani kabisa ndio mnahani sizani iz nukto ikao de zakaza ipanga. Shababi mshinua aja huno mwali vanorizungu wao na waengendo na ufanya mitwala hautsaha asomese ima shababi waishisi wa shamwali iluha ya shishinua muzinshi harmwe taarifa habari no. Baisha ni wakazi wa umuji wa nimashiwa wajitolea kabisa hautsaha watiurahafu harmwe umuji wao be izhazi zao ngezindao haudziro hawakatikao kawasi na shombu shaure haimasaha harma umuji muzinshi harma taarifa habari. Hapa no deri mlahauni kabisa marhaba wangalizi haiwezika umushindi murdungu barnamaji njema deri mbushuri ya onibu moja na ORTC sopara na tena harma taarifa habari ya tukabili.